Ink skryf in Afrikaans webwerf www.ink.org.za November en Desember 2025 Silverklas gedigtewenner. Ter aarde bestelling, geskryf deur Koenie Hoerak. Ter aarde bestelling, want eintlik maar net veronderstel is om sombere samedrommings van familie en vriende en aangeweefdes te wees, maar met koek en tee en samosas wordend geleenthede van gemeenskaplike groetbrigades, van lofpsalms en hallelujas en amens, oor vervaldes wat ek hoegenaamd nie eien aan die hordes hyperboliese himnes nie, wat my al toespring by die vraag oor my eie nalatenskap voor die groot vergetelheid, wat tuisterend toesak oor die treurendes. Ek, wat maar net vel en vlees van vele foute is, onvergeef deur vele binne en buite my bloedskwadrant. Ek sal my flenterlettertjies, voortgebring deur my stukkie verleende verstand, inspan en rangskik tot letterlaurier, en so help mooi maak aan sy groot kunswerk, van alles wat daar is en waar is. Voorgelees deur Christa Diedriks.